Evo me tu u prelepom Rovinju i to na plus 33 radim najjači unboxing do sada. Puma je napravila jednu prezanimljivu stvar tako što je spojila Scoot Hendersonove signature patike sa jednom od najpoznatijih brendova po pitanju grickalica, u pitanju je Cheetos. I toliko su udobne i moćne da preporučujem svim košarkašima od keca do petice da ih uzmu i da ih testiraju jer se neće razočarati sigurno. Mnogo mi sviđa ove colorway i sam dizajn Scoot Hendersonovih patika da ova kolaboracija stvarno napravila premoćnu stvar. Ali pored svih prezanimljivih detalja na ovim patikama najviše me fascinirala sama kesica Cheetosa. Bukvalno su napravili foru kao da je kesica od samog čipsa, ali je u stvari kesica gde kasnije možete da ostavite vaše patike ako naravno nemate torbu ili bilo kakav drugi ranac, tako da je ovo definitivno jedan veliki plus za ovu kolaboraciju. Ocenite mi vi sami patike i napišite mi u komentarima kako vam se sviđaju.